Kautaile lo fole tō wana o maila o tau soi fua, ma le mātou wola le ni taia. I ole ni inga lawa ma le whanetanga. E fwoi atu bea i lo tātou li whaola. Salamo se lau whaavalu, i o tau iwi i atu i a ioa. I o tau iwi i atu i a ioa mai le langi. I o tau iwi i atu i a te ia. I lea o kaua le runga. I mai i a lava tātou tapua i nai ni taia. Praise is what I do when I want to be close to you. I lift my hands in praise. Praise is who I am. I will praise Him while I can. I'll bless Him at all times. And I'd love to praise You through the good and the bad. I'll praise You whether happy or sad. I'll praise You in all that I go through, because praise is what I do. 'Cause I owe it all to You. Praise is what I do, even when I'm going through. I learn to worship You. No, my circumstance doesn't even stand a chance. My praise outweighs the bad. And I vow to praise You through the good and the bad. I'll praise You whether happy or sad. I'll praise You in all that I go through, because praise is what I do. 'Cause I owe it all to You. Praise is what I do. It's what I do. Praise is what I do. It's what I do. Praise is what I do. It's what I do.
Whapefoio na ufaya tunei hate uto. Polo ina fogo te tua ya toto. Ia o tau whea whani. Whapeo na o no whaatu ya toto. Ia whea whani fo i o to. Palatato tutalo, let us pray. E ta laise e vai o mato nganga te to tasi leli e. O wa ua sale me nei. O le fio anga o la o fio. A wa mato o mai leli e ma wa mato va ai I lo pa ia ma lo mamalu.
O na mawhana whana I leo mātou loto. Wa o le paia mai le mamalu mai lava I le amatanga. Wa o mai lava I le temina whawina I mātou. Come, Holy Spirit, and anoint each and every one of us so we may worship in truth. We pray these things in your name. Amen. Ala tātou amata le nei sauninga I pese fitu lima e le rofa o Yesu. Let us pray. Le tua sinsiri e se le tama le alo ma le nganga pa ia. Me whai le langi ma le lorangi ma me uma o iai. E whai a fwoi le tangata I ona winga mo na lanu e se lo lava whatusa pa ia. Le misterio o la fio e le mawhai ona mawhamatala ina. O le hafo le tele o lo mātou wiloa. O le hafo ile o lo loto o la mātou tosi. Le mawhai lava e le tangata e whaitawina o na aso o na ausia le whapavau ma le misterio o la fio.
O mātou o mai fo i le nei tai ao ma le mātou tāpo inga e pe ona māsani ai. O le pumoni lava le ali ie le mawhai ona avatu e le tangata e whano ona manatu se tāpo inga e te tau malau fio. Se i wanga nā lava ua e alofa ma tō maila pule. O le tātou pale whiangai le nā mai lava i le amatanga. Ina ua fōfoina e la o fio le mani no le langi ma e fofola le lalolangi ma e tu i e tangata. O le nā lava la tātou pale whiangai. O oio le tua o i mātou o tangata. I fwoi teme ngalo e ia i mātou le nā pale whiangai o na mātou susoko lea. O na oia leo le tua oi. O na manatu leo le tangata o ia te ia le ato toa. Ia le tua i lava le ngā luenga whaoso oso le olo o le anga. Mai lava i le amatanga i le whatoanga. Na pā ua i o mātou mātua i le amatanga. Ma tutuli mai ai i la ua mai le whatoanga mātou fio e tena. E ui lava i le nāpa ma le nānga sala. Na ta pena e la ua fio le whaola tangatele. Na ta wala mai perfeta. Na te wala mai ia i lātou wa lātou langona lo wala au lo lātou soifua te to tasi. Ia nisi o te tonu ma whātua tua. Ia o to tele lava e fia i le pongi sā. O mai au perfeta o whasa taura e tangata. Na iu lava ina awina mai e lau fio lo walo e to tasi. O le mea fwe lava nana whai e tangata. O le tonu i a te ia, whasa tau i a te ia. A olona to e tū manu malo i le tunga mauma le oti. Na longo aia nganga uma lava o le langi ma le lorangi. I le capacity o tangata. Le lo loto o le mea mawhaia na o i le tangata na e whaia i lo lava whatusa pa ia. O ia tu i laro le whata i lona soifua ma lona ola. O ana o onga foe ua tuku vaitusiina e le au sinoti. Ma wa afia ai le soifua ma le ola o le totele o kerisiano na momo atu i ai mātou. Na lato foina le ne e kalesia o whai ma ainga mātou tena noko ai. Wa batu e misionale le tala le lei o mātou lau ele ele. Whalongolongo i ai o mātou tua ama mātua. Ni whamai leo la lato se. Ma eu lava le tua alofa. Ina whaola ia o lato pa ia. A talia le misionale. Le suiva ai o lau fio le lalorangi. Ina whalava o mātou o mai le nei atu utele o Amerika. Ma mai lava. Le nala au na utu le toto masa o mātou o tunu. Ma le wha moe e manuia e foi i mātou i nei. Ma fuanga nā mātou te suru mai ai lo whale tāpua i le aso sā ma le aso sā. Si mātou whalongo atu i lo fetalai mai. Si o mātou pai i le tūpao lo la e. Ma wha malolo ina ai lo mātou vevesi. Lo mātou loto māsausalo, ma lo mātou leta li tonu i lau fio, ma lau whamangalonga. O mātou tatalo le li ie. Le iau ngā mātou sauninga whai, e whai ma awala, e whakau tele ina ai lo finangalo i o mātou tangata ngā lulue. Iau ngā mātou pespesenga ma whaitau ngā tusi. E whatufunga ina ai i mātou, i le critical thinking. I owane i o mātou tani ta oto le ngase o malolo. I owane i alu loa le fina ngalo la o fio e au noma se ai. Ne i te i fo i o mau lo mātou poto i nei. A whapeo na mātou maua mea ai whanatino e dausi ai lo mātou tino. I a whapenafo i mātou na tufi tau whao me ai whalenganga mai lau fionga pa ia.
e whawhanga ai o mātou o nganga. Mele nei o mātou mautinoa, e oti tangata, e tōla na manawa, e to e fo'i atu fo'i o ia e le ele na whai ai o ia. Au le nganga o le tangata, e fo'i atu i ate oe na sawai. O le mele leli ia o mātou ngā rurue maola i le neila rolangi. O walava nei o mātou fofo whatau waa le manu o lo no. A le ngata ina mātou fofo manu a whaale tino, a sili sili on fofo manu a whaale nganga. O mātou manatua i le nganga whaaftai ngā luenga o mātou mātua, o whai ilangi la lātou turi ngā sia. Whata manu fo ina utu iai i lātou o lātou o nganga maro lātou whatua tuanga. Lea ua mātou ai ai nei le nei manu. Whata manu le lea ua mātou toli ai le fuata o nei tupulanga. Lea ua manui ai o mātou nuku mo mātou aina. Le mātou tatalo leli iai le nganga toa e peo na iai o mātou mātua ia i mātou. Mātou le langa ai le nei whata manu ma whaale lei ma whaalau tele. A wātu pulanga la lova o lo mātou watunu ma lo mātou kalesia. O mātou tatalo leli iai se winga o mātou ngā ruenga a mātou o mātou teimi. A o mai tupulanga talavou ma fesili o whena iai le vaenga lea. Ia lātou manatua a mātou ngā ruenga. Masanga vivi iai pe i lātou i lau fio ma lo suafa. O wa o le mele na tau na au na whai o tangata Samoa. We ask that you continue to bless us, Lord, and not the physical pleasures and the blessings that the world longs for and pines for, but it's the peace that passes all understanding. And not just the peace in the physical realm, but the peace in the spiritual, the abstract, and the maoli realm. For we know when we have that peace, we come to know you in a very deep and close way, such that when things happen in our lives, in our day-to-day, we are not shaken. We ask that you continue to allow our worship weekly and our prayers that we offer to you from time to time, but continue to inform our faith, to strengthen our resolve, and to equip us for the work that we're about. O mātou tatalo leli e na i yelo whamanuianga, i le potpotongo o lo nuu malau e kalesia. Le ngata ia i mātou le nei whalesa, e whapefo i lātou lo tāpua i mamau mai. So se meo ta ape masala lo wai i mātou leli e, ia mātou wō lava ma le nei mautinoa, o lo iai lo mātou a inga i lau e kalesia. A o atili mai fo i ai mātou a whai ai le lata i mātou ise e kalesia mātou te masani e. Ia whātu fungaina i mātou e asiasi e kalesia mātou te le masani ai. Malo mātou mautinoa. E o fo i ai le lofa tunoa o la wafio. O mātou talo mo manatua nisi o mātou tau ainga. Lo whengai ma whanoa noanga i le nei vai tau ono mawhutanga o le petia ono leoti. Wha maise o awa lofa ia i lātou. Wha mawhana whanaina i lātou i o wala ese ese. Ia o ngāfo i le poto o ainga. E whai ma wha mawhana whananga. Ia manāfo i le ngā ruenga le au whai ngā ruenga. E moli ai le wha mawhana whananga i loto o whanoa noa ma whawawau. Tu whawhango mai e atili i ai mātou. O leoti o le mātou i unga lea. O leoti a o i leli. I o le mātou manuia le nā. Le neiva yaso i ona wheau ngā ruenga le awhenga i ai mātou. Ngā ruenga whaitele ma ngā ruenga whaite tōtasi.
Mai se fo le wha moe o nisi, malanga, i le neiva yaso. Tātou malawa fio e manui ai me uma mātou te whaia. Tātou wina i tau langa wha moe ina. Maua se whilo inga mai lātou o lo tāpua. Ia nāla mātou te talo whaitele leli ie. Ma te talo te to tasi el tangata lava ie, me olo atu ngalu ai o mātou loto ma manatu. Te talo mo i lava na o lau fio lava e mawhai o na matu iai. Ta mase e ta lia mai. Ma e tali whaaliali mai e tusa malolo whatu noa. E swafo Yesu Kiriso lo mātou li i mal whaola. Ua mātou wole ma te talo tuai. Amen. Pese o sauniela, pese ua salau se kumono, ia li ie whaafutai au ina tātou lafonga.
tātou te talo mo whai. Ta whemai alo manuia I la whanau ma la lātou whai I le nei tai au. Ma I whaongaina whalau te lei nailo fina ngalo I le nei. O whainatu whatasi mo mātou loto te tō tasi leli I e. A wā o le taulanga le nai te fina ngalo I ai. We ask that you receive our tithes and offerings this morning, not just in the plate, but in different avenues of distribution. We also ask that you receive our hearts. You may come and dwell in it. In Jesus' name we pray. Amen. If you're not a tola tato whetawina, tusia ngā ruenga o mta oko e se furu maltasi, tato whetau whalawhawha e whe upo mua. Our reading this morning is taken from the book of Acts, chapter 11, verses 1 to 18. Today is the 5th Sunday of Easter in the Christian calendar. So there's about 3 billion of us who are celebrating the 5th Sunday after Easter. And this is the lectionary reading for this Sunday. Wenga sputasi fa mo mo spulvalu. La tato fitau pe na masini ai. O whaalongo le au apostolo ma le auso o Iuteia, o talia nu ese le fionga le tua. O whapea mai, na e alu atu I tangata e le peritomeina, na o toa aifo I whatasi mai latou. O au nei, sa o te talo I le aio iopa. Na o iloa le whaalinga ina ua whaalia mai. O le tasi mea walu ifo e peise I e lau tele. O tutu ifo mai le langi o na pito e wha. Ua o lava I a te au. O ua toa mana tunatui ai. O ua atu leo mai lai whaasa. Manfe ai. No mea whetolofi. No manfe lei. Na u whaalongo atu fo I le siufafonga u whape mai I a te au. Pe te rue I nā tuia I lunga I nā whasi maai. O whai atu, lea ie, awalawa, awai e te tuia wawa tusi sa mea ai sa, o se lea iana. O wato e tani mai I a te au le siufafonga mai le langi. O mea o whaamamaina e le tua, awa e te taua e sa. Whaauta foi, sa tuturo mai tangata e tōtonu I le whale na o iai, na awina I a te au mai Kaisarea. Wana tala mai I a te matou I lona I lo atu I le angelu, na tu mai I lona whale, na whai atu I a te ia. I nā awa tuia ni tangata I opa e ami I a Simona e ngoa I a Peteru. Na te whai ui a te ue, e whaolai nai ue a tōna ua I ngōna. Nā mata ona o tautala atu, o nā fio ifo leo le nganga pa ia I a te ilatou. Peo na fio ifo I a te I tātou I le amatanga. O le nei, a whai e tusa le lofa o fo ina mai e le tua I a te I tātou a toa mai lātou. Ina o whātua tua I le li o Iesu Keriso.
O ai ea o nei o te mawhaia o na wawao atu I le tua. I whamuia te le mai le tua la tātou whitau ma whaalongolongo I upo ana fionga pa ia. Te mi umalawa tātou te whitaua I ana fionga pa ia. Ia whaatele ina lona manuia ma lona while mu I hai tātou o whitau ma whaalongolongo I ai. Tēnei awa noe, whataro whātua I tātou tapu inga pēne nei tai ao. Fionga te whono ma laulau. E talo whātu fōi o whenā nuenga I sunga e o ao ma lātou whantua. I e whakewhoi basenga o te akono. O tutoa le kale sira o ofo I nā aturo lātou soifua ma le ola. E tautua le li e ala I le ngā ruenga le second Samoan. Whone awa noa e whatalo whātua I nei tātou paanga o mafuta mai ma tātou tāpua I whatasi. E mese la tātou whisota inga ma le worship center. I Happy Valley. E watu ele ao whatalofa e veia ma sui le ao le kalesia. O te talo I ao ngā bea whasota inga whapenei. I lona malu mala I tātou tapo inga. E le ngata whaalau te le ina I whina ngalo le tua I o tātou tangata ngālu lue. E whatu funga ina I fo I tātou ngālu wenga whale ngana. I'd also like to extend a warm Second Samoan welcome to our visitors, those who are visiting us for the first time, either online now or later. And I also am aware that we have some of our college folks coming back to join us. And like we say here at Second Samoan, this is our family. This is your family. And it is my prayer that you feel the same. O le autua le aso le nei e peo nei ai le tātou whaitau tusi. O le alofa. Looking for love is the theme. O nofo mafo whauile. Wa yaso o mabae mafutanga tina malolato waso. They for nei ava noe whaftai atu ai le te tu mau le mafutanga tamai tu sai fo ima te tusi na whaaloi na e tina I lava yaso o mabae. Le ngata I tina la tātou e kalesia I a whapefo I lātou wasia si mai ma wa tātou nuti whatasi le aso tina I le lava yaso. Ia lea ua tele ai ia upu I manu ai titi upu I mala. O sofo e nei tai au atu atu le te tai o ta maa ia le tala o tupe o vai wa whaina. Ia lo tau seleni. Ono 10% lo tau seleni na whaputu. Ia le na wa whaina le sa o vai. Ia ele o le lofa e ala lea. E whapewheo nei loe le tina e lofa ta mā ia te ia se vanga nā ua mono atu sina te tusi. Pe o le theme la le nā ua vai aso le nei for my seeking love. Looking for love. Ma tonu ni tala o manatu tātou te mafo whau I ai. A tonu e maua ai sina oso mo I tātou le nei vai aso o tātou savalia. Le tala mo mua o le tala I a yopu. O le tala e maua pea. O le tala o le iase isi na te le susuka le tuspa ia e le manatua e ia le tala lea ia yopu. It's part of our lexicon. The patience of Job. Pise ia tala na e whalongo ia so e le o pōma le tala ia yopu. A be e nai mea nai ai a tonu e mawhai ona tātou toso mai ai le manu lauti o le nei vai aso. O le alofa.
o le lofa. O tātou I loa ia le tala ia iopu. O te matua ina le teimi na whai atu ai ia Satani I le atua. E iai le mafu anga e ala na whatu atua le tangata le ia te oe. E le mafu anga e ala na ami o tonu iopu matali tonu ma lofa ia te oe. Lenga lai hake iopu le sister. Tanga I fo ele nofo fitu wafe ma moe whaputuputu e le tangata. Se vanga nau a mata ni nai ma moe se lua. O na whaila e iai se whatufunganga. Whawhai lele, whawhana nau, se le furufuru, whaile pā, la vea I mai I la tō mai le e fili. Ave I le vau mu ai. Si wa hake iopu le sister. E malama le iopu I le ami o tonu o le atua. O le mea e lulu e ia. O le mea le na e sele e ia. E le fitu afe a matai se lafu. E a matai le lua. Whaapopo I se lau. So whamai la Satani I le tua, o le mafu anga le nai ala e na ami o tonu iopu. Langa o I loe iopu au noa la na ave o la na taulanga I le tua. Au noa ma le maua mai e ia mai le tua le whaatufunganga lea. Ia le maua sana tamau ai. Ia whaiatu nei la le tala lea Satani I le tua. Ia ona whamai leo le tua, ia whaila ta peti. Whaila ta peti. O iopu a ia o le tangata le lei. Le tangata ami o tonu. E ala o nā lofa I le tua. E le ona o mea nā. A ene tū noa lo nā lofa. E whamina Satani ia le lei. Wa ai ni la o la o besea mea ia. I la o ona I o pele fai o ia I ate oe. Si ala nā lofa I opu ia oe o le pepeti ma moe. Le whaitau watu asini e 5 se lau. Whaitau watu povi o lo atone 5 se lau. Whaitau ifu ka mela e toru wafe ka mela. O le mafu anga le nā. Lana whanau e to se fulu e fitu tama toru teine. Malona to o lua au le lei. O le mafu anga le nā e whamaoni ai mami o tonu I opu ia te oe. Ave ese lo me ia. O nei wa aile iai pene fuli tua I opu ia te oe. So the story that I wanted to start with is the story of Job, and the thread I'd like to pull out is this notion that you can love without reason. You can exhibit this love that God had for us from the very beginning. It's called agape. It's grace. It's not because we have obeyed all of His ordinances. It's not because that we believe in God. God loves us for no reason at all. And I think if you do forensics on the story of Job, you might be able to extract this attribute of Job. Love that stands by itself. Not love subject to his wealth. Not love subject to his health. But love for love's sake. So per memo mola na. O fai nei le sa ni ngā Satani. O pepea na mea whawhanga. O leanga o na whale. O saule matangi mai sa sae. O pa ua le whale. Sa whai e le fia ala na whanau. Mali liu mai tameti. A whatu tua pea le tua. Ia iopu I le tua. Alofa pea iopu I le tua. Whai pela na skurua. Isa sta wala titi. Isa o tele manu te whea. Alu pela na talo.
Mali liu tamaiti. Ia, e whengo fie pe awha pe e te whea ta mao ainga. Au lesi mena tupu ia iopu whamaina lata iei le mai. You know, it's one thing to have the things around you be decimated, but it's another thing for your health. Because that's painful. That's whamai ua fufula. Ia le pa ua iopu. Ua tata e ia ele. Na mai le ia valu ia na mangeso. Le manongi lana mea ai. Ua alu lontino. Ua leisha na fia. Ai whatuatua ai le tua. Whamai le tala ua mai ana uo. So whara na ama. E li whasa le ti manu. I li tati na sua. Ma e liu. Ua mai ma whamai a Iopu. Te manatu ai te lesa wang sala fua le telere nene o ia te oi. Te manatu ai te lesa wang sala i le ni. Fato ese ia i le tua. At mai Iopu le ai. O te talitonu lava o le tua ami o tonu. A ia sa wanga sala e mai lava i le tua se tutongi. Ona o tutongi fia ina leo la usala. A esa mele wa tupu ia te au. O te lea tu nei sala o ia te au. Nei lo se anga sala ma fa na fai se tangata ola. O vailon to rua ia Iopu na fa mai leo. E fine Iopu. Fai i le tua ma e oti ai. La sanga tu maulawa i lo wami o tonu ma lo fa maoni i le tua. Wala fwa i o e le tua. Ni a fa Iopu. Na tu na mai e le tua. Ave se ina e le tua. Ni ia le suafo le tua. O le aumo le tala lea, e ma fai lava o na fatu tua i le tua. E au noa ma mea na ia te oi. You don't need to have a good reason to love God. You just love God because you love God. O le tala lona bua. O le tala lea tātou whita wina. I le whaatua o i ina o le alofa o le tua i tangata o nuk ese. Nā tātou whita wina whai mai ua. Alu Peteru il fale o Simona le whai pa ua manu. E lata i le matawhanga. O na nofo ila ia ni nā yaso. Ai ba ai e il whai noa. Le ia lau tele no noa na pito e wha o lo tumu i manu e wha sa i tu la fono o le tau mawha tangata Israel. O le leo pa uma i le langi Peteru e tui lunga i nā whasi ma ai. Whiatu leo Peteru le ai. Mai whaatoru lava o na mai le whaalinga ma toi ave i lunga i le uwhaiatu Peteru le ai. Ina no whaere Peteru ma mawhawhau. So the second story is that story that we read in the book of Acts. And it's the idea that love has no boundaries. That love is not restricted just to the circumcised. Love is not limited to those that are Abrahamic in faith. But it's available to everyone that believes in Christ. That's the second story. A lot of us love easy. We love them because we're related to them. It's my mom's kid, you know. But the object lesson of the book of Acts is you love without boundaries. O le whatoa o ia lo alofa. O le alofa o na lai alofa mai. O na i alofa langa o tangata Samoa.
Ia o lava I tangata I le peritomeina. Sina amata lo lava o na whapeaina le alu o le whatutuanga kerisiano. O na se ese mai rola I o tātou mai whatutuanga e peru. Langa na iala mana tu tangata o whatutuanga le tātou o whatutuanga mō tangata ma moe Israelu len whamaile li I na sau e saili. E na o whaali le nganga pa ia I tangata pe o Peteru, ma tangata pe o le apostolo Paulo, ma o tatala le nganga pa ia le whaatua o ina o le lofa o le tua. Ia ona mata rola ia, na whalau tele le finangalo le tua. So the first part is you can love without cause. You can, and when you love like that, you're actually generating love. You're actually doing what God did from the very beginning. You're a creator. You begin to love without cause, without reason. You'll begin to appreciate what God's love and God's grace for us has been over the years. And then the second part is you love without boundaries. The only difference between humans and God is we are bounded by boundaries. We are restricted by time and space. It's very hard to negotiate that. But our lesson this morning invites us to this way of being in the world that is boundless. Le whaatali se ia, pere tome tangate olane ngalo le sauninga nā pere tome, o le whengainga na o sia I le bao apera amo ma le tua. Nai pere tome uma ia tamatane, whamai apera amo, o lau tāu langa le I le tua. O lau whaaputu ngā maa lea, e whamanatuina ai le pale whengai o au ma le tua. O le peritome o tamatane uma. E na wā whio mai le lii. Mo o whaile ngā ruenga le nganga pa ia. Mo o talia fo e tangata pe o Peteru ma Paulo. Na lato I loa leo le winga leo le tua. Leo lo ma manu e pea le kalesia. E le fatua o ina. Ia ma le tala muli muli. O le tala le nā whamaile li o le polo e ma fau le nei o te tuina atu ia te oto. Ia o tō whealo whani. E peo na owalo whaatu ia te oto. E lofo o tō e le lolorangi o tō o uso. E a whai tō te whealo whani. That's part of our Christian brand. The Samoan word is fealofani, but the English word is love. So if you're able to understand the distinctions, fealofani has a physical part of it. E alo atu, e alo mai. So there's a physicality about love. You know, I don't care whether the emotions are there. Sometimes it takes a while for the emotions to catch up. But when you're fealofani, when you're looking at the same person in the same room all the time, eventually love catches up. So Jesus said, the world will know you to be my disciples if you love one another. That's our brand. O le mea o manatuaina I le tala lele au. Le whamatalaina e Peteru o le mea na tupu. Ia ia ma Cornelio. Ina wafesini to ina o le ale mea o le whaitangata ia le peritomeina. O le mea na whai e Peteru, na whamatala le lei e Peteru le mea na tupu. Na whamatala le lei e Peteru le mea na tupu.
Ma lesi le nā mea e pei olo o wala i tātou. E le mawhai o ne whamatalaina se tala i se mea ele i tupu i a te oe, o te maua mai. A whapea ele i a lofa ngia ina mua oe e se isi. E whaingatana e whamatalaina le lofa i se isi tangata. A ole mea le nana whaatufunga i nai Peteru. Whamai Peteru se ua latu nei i le whale o lau Simona le whaipau o manu. A sau le whaalinga i mo meo manu ese lava. Manu e sā i la tātou tāpua inga. Dietary restrictions a tātou e violate manu nei. E male upu whai mai Peteru tu i runga e whasima ai. O le mea nana na tupi a Peteru, na whaamatala e Peteru i toi ina ia. Ana le tupu le mele a Peteru le mawhai o na whaamatala e Peteru. A pese i o le tele le nao la tātou wō i le tua malana mi o tonu. O le tele nao tātou e kalesia e whai, e pe e whakalongo tātou i mea na masani mai e tātou mai o tātou tua a. O na tātou o maile Amerika wha me se whai ala le mele nā langa no wa ai a papa o whai o. Ale mea te tau na whai, te tau whai na sa ili tātou po o whea o lo angi ai le nganga pa ia o le tua i o tātou tua oi. O wane i wholo mole tātou mea. Tau na tātou double click, tātou sa ili, tātou dosi nini. Ia ona mawaile tātou i le whisosoania le nganga pa ia. Le whaamatala ina o le tātou whatutuanga. Ina ia whetaui ma tātou nei. I don't know if this makes sense to the English modern mind in the diaspora, but we seem to be committing this thing that Peter was very aware of, and he was able to overcome. And what is that? It's this notion that you have to be circumcised in order for you to access God's blessings. That was something that Peter got from his ancestors. That was the Abrahamic covenant from the very beginning. That was part of their tradition. But when Peter saw this vision, when he saw this extravagant, boundless love that God had in Christ, that invites everyone to participate, then he said, we've got to double click on things, because I saw what happened in Joppa. I saw what happened in Caesarea. I saw what happened to Cornelius. And that was very true. E ole mele na leta o so sani e tuai sina tosi ese mai nei lor me masani tato. Our faith is so important, we dare not relegate it to beliefs that are no longer relevant. Tawan tato sa ili fatasi mal so swani le nganga pa ia. Wa le me fo le mele ya Peteru. Fa mai le tala ale nganga o mea o fa mama ina le tua o te ta USA. Kale sia Yesu Keriso mafo fau ana le faitau missionale le mea le nei, ana le ai le Vatican II. Ale o le faitau o tangata Noa, ana tuku lava e fili e fai au le faitau ma e faitau ma whanonglongo i e tangata i le ngana Latina, mai le amatanga o le kalesia. E le o la lato faitau i tusi lea. Se manue le o atu le tala le lei o tātou lau whanua. Se manue whapu mo ai ai ma moe Israelu o le loa le tala le lei Yesu Keristo. To the white on the technology, the printing press, tufi tau whao,
e tangata le whakatutu, ma fia manuia e pe whai manuia nisi. I o lena matala aile, fio ngā le tua mo tātou uma. Fisiri o le ase a onga mo tātou, i o tātou whai tūpulanga. I le o pōmala le wā e mai nei le AI, le Artificial Intelligence. O le fisili le kalesia fiusiana. O le a, le tino mai o le kalesia. I to tonu o le nei ecosystem. O le to ye ase isi, e le wā a fia lona soifua malona ola. Le teknolosi o lo ye nei, a mese tātou I nei Amerika, le turulunga. Na fisili lo leo le tangata kirusiano, o le a, ta tātou e whai. Whakewhiona tātou utu le lofa le nei, ina ia maua e tātou tūpulanga, maua e whanau, a mese whanau a whanau. Le lofa malenga le leo le tu. Le luil nā mo tātou. E aon tātou whaiani I kalesia, I au whipese, e aon tātou whatutu whalaku potonga. E utu I eine lofa o le tua I ake riso. Whamele li I o tō whiaro whani. I o tō lofa le tasi leisi. E lo o tō e le larolangi o tō ouso. Pe a whai tō te alofa. E ora manatu muli muli pe ele winga le nā o le lofa. E moni. Pe ele winga le nā o le lofa a le leo na tātou whaia. Ona sa o loto ai leo I tātou. Sa o loto mai le a, sa o loto mai le taimi. Sa o loto mai le nofoanga. Sa o loto mai I anganga o sa setia I tātou. No fo bemo fisili po ana fea na amata ona o wiloa ya lofania au. A spudoro o tau sanga sa waonga il kolisio Samoa. E masani lava a umatu wanga ona o lelele I mato a inga I ua. A whatantari la uva a lele I whaleolo I le tasi aso ai. Whalata lata mai ia si tau lelea. Ma afa mai ia te au le whangu sua malie. Ke pua. Mai te alu I tutu I le whaia. Whamela I lo me inu le. Ele ngalo iau. Ele ngalo iau le lo whana. Malesi fo iaso na o tuwa mai e I o walu I le ainga o lau o. O kirisi masi, o la whaina lato o kirisi masi. Ina tu whala I o me alofa le ainga. Ai maua me alofa. O mea nā lua o te mana tua ina ai, mai le ngalo iau. Te mi nā alofa ngia iau. Elo manatu a whapela wa te sa ili a oe ia te oe. O a lea se sina fia lo lama. Kato toa nā oe a. Mai whasidi po whea nā alofa ngia ai oe. Ia ona e lola ia e ofo e nātu I tangata le lofa le nā. Whamai ale li e leise lofa e sili le nei. O le ofo e nātu le tangata o lona ola mo ana o. That's the ultimate test. When were you loved? How were you loved? Christ lost his life for all of us. And because he loved us, we can love others. Amen. Ia la whaiku tātou sauninga I pese o sauni e la whi pese.
tātou sāminga mo te whawhaftai te nā o whengai mani tau singo tātou ngāmu malu. E tele lava nei ngā ruenga ngā iti o whengai me tātou. Lo te talo e mō pero tō mālosi. E tō tō anga pe fo i ngā ruenga le tua. Nō tō mautino, e lese mea whalea ngālo tū tō ti ngā mo le tua mara ngā ruenga. Uva yaso leo le tātou roto a whai, whatasi ma le kalasi UCC, me leo la le whaiasa tātou sāminga i nei, ala tātou tāpua i whatasi ma le kalesia UCC whale, le tu la se fulu. So stemi o na mo atfoi leo, o tātou sāonga o le nāwha mo moi ma yaso lea. E manuia te leo tō ngā ruenga, e neva yaso e manuia foi whanau i la tō a onga. La whai o tātou sāminga le tau. Let us pray. We've come to the end of our worship. Now it's time to go out and manifest your word. It is our prayer that you continue to embolden us, to give us courage, so we can go out and become witnesses. It's very true. This is our brand. This is part of our legacy from you, O Lord, that we love one another. O mātou o ile si ui o le nei tāpua inga. E vai vaila o auna. O mātou lafo se watu le ngā ruenga mālosi whai pēa loa nganga pa ia. E mōli o le winga mone o fionga i o mātou tangata ngā rurue. O la mātou tu ua. E tu mai o mātou lunga le lofa tu no tele o Yesu Keriso lo mātou li whaola. Le lofa muti vale o le tua tamā. Me mafutanga le motusia maloa nganga pa ia. Le lunga le ia mātou ma le lalolangi awa. Ne yo il whakavau lawa.